Tahafal Al-Quran rayatat pahalaji. Dan sebaliknya menyutua Al-Quran pun rayatat dosa. Bahkan pasik orang yang tua Al-Qurannya anjut gedeng ke wali nikah. Sehingga bakna surah pasik orang yang tua Al-Quran, sehingga uronyo gedanyo dum hana berani li dafai Al-Quran. Dadaku tua jid ke pasir lebih-lebih anak darah karayu. Hikiban makna tua inan yang jid ke pasir tunggu toah baik sampai getanyo salah debuh makna tua. Ya, kemudian lun baca lam sabuh hadis beserta tabit tua dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 50. Dalam hadis yang masyhur, makna hadis masyhur iyu mutawatir di aduh sahih lidhatih. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya dhunubu ummati, bak sebuah uro li Allah neplemah ba'lun dosa-dosa umat lun. Falam ara a'zamu dzamban min rajulin utiya ayah fanasiyaha. Kemudian modelung kalian dosa yang paling rayu diantaranya adalah sidra urang yang kalih gafai sabuh ayat Al-Quran kemudian lupa dua yang rayatat dosa. Sehingga menyata cok lahi hadisnya kita nyu hana berani li dafai Al-Quran mankiban makna dua di sinan summa nisyan, kemudian lupa inda ulama ina. Makna tua ataupun lupa bak pandangan ulama tanyo adalah mahmulun ala halin lam yuqaddir ala qiraatiha bin nadar sawa'un kana hafidhan amla. Makna tua Al-Quran adapun nisyan Al-Quran menurut pandangan ulama gedanyo adalah tekedi dipedu Al-Quran di gedanyo ya hana tetep ahli baca. Ya, apakah tanyo urang yang hafai Al-Quran adapun kon hafid adapun kon taco Al-Quran bantan baca kana tetep ahli bak tang kata hafainya. Ya, di perno lego hana tetep nyan makna nisyan kon makna leuh tak hafai sebelum kemudian kedua tu maksud ya Al-Quran je tu nyan hana kira nisyan kutukum tuah yang kejut baik ya hafai Al-Quran apa ya ju ajak anak-anak danyo adapun saudara-saudara danyo yang tega-tega boleh benar lah kader-kader yang jid hafai Al-Quran.